substitusi new pungkusan substitusi lah substitusi kata dengan eskem mana kali ni kita buat unung kelah alor jom kita penbi jom kita ni oh kibadan kebayang ilawan pelut selesai dengan eskem buat paiba mai ya ke answer cuba biang mah ye gini kiban eleh kita nang mah hari ni buat kani ka jela ka chongi ka snong ka chongi kanu matsu hakini ki chu penbi ki bukum kini bet kindu kindam no kini ki chu penbi lengba chongka spa ako XMLA jongi belalong ex deputy chief minister ru Islam belalet no balade nong mi khamat peningkong du juga mulai constituency itu senam kakandai spa nyo puar e ka bai lalong koptek kami ya kapit kebiang jo kesnong mulai kum kum MDC bat kertong banjele kini election atap jing sok komen nak por ane step yo panwan rum hakaying jong iba ST Kongwer ibang khat ngadang de parat mang ba ST Kongwer bangin snow buram ni i bela pelaj ke por ke bakodor jong i hakani step ya kajing kerpat ak jong i banwan syai kum ki kenuhun akan step pemerintah bantuan ban sik blessing na i hagwide begini kejing cemu ke bangangadan bak kenuhun jungi gadan nak minta kenika slam arcar apply election ke ban salong setang menta absensi kulis buan namta kenika por ke bakodor ai akan ke por pemerintah ekum mapilong nongilam baningkong do joko mulai konstituensi ketika pentar jongar banganwan syapi ban pan ke jingkerku bat kecing kersan nak liang kecong pi yang nak kapta kecing tunggu kapangidon nak kapta pangin syakri senang mulai iba SD Kongwer mangitip dewe ni ki MLA banadu pasdang bat hadu kesi be in the shong thata ibat ya kecing long nongelam jok senang mulai ya kabakum MLA la syakri bat ila kentiu ba senang mulai hakitik senang berlet no bat katni ka senang mulai ka kiru kadeling ba kecing alam lenti tu i peningkong du kum MLA peningkong du senang mulai tingida sengopura makni kapor pemerintah ya ka ni kapor mengiyo panuan HI nak benta bangin pan ni kecing kersan kecing kerkun i shwa bangin net syak ni election ke ban salong syan menta tang ho arpsan ski menta ban ngits kem bangin bot ya ki kam ke pemi lele kapor bilong MLA bangis kem ladang ipoi sekatong ling dang dan kam bangin yakren bat ihi kambon namar omtang milong MLA jong kamolai konstituensi kisam lalin no i lalong ru Chairman jong kamolai tong darbar kawa kaweni kiseng ba kirong masnong paro kibadan hakane khanyo tuli kisnong i long ki nong pet nong kami ya kapit kabiang ya kasnong molai konstituensi kijong tingi sutanat kene step yo panwan hagi kijong i mangit scam ban kaliang jung iru inyo kamet kukat pakhya mangidang dang kam ya kecing tersian bat ya kecing ajimut jung i hang bede bat kam ya kam sakri paiba kaba maki kilai iswa ban yang ngaru haksna melek no tingi sungupuram hakani ka step pemta session ai kublai pi ni kapor malah kretiang ya tebor ba kinu tersian kini pai Mario Fiong ba nakaling ke chunga namar ba ngadon ha sinthi yo ba ngam kanbas re man kbawan na kanbas ngamla manong kan nongut ba layo e kalat wan kanbas tendeng la kanbas lebun wan la rakim la dikikrian ik subjek ka fair na ka election persang kan balaban penuan sa election kana ba ngan yo thu yo wen rong ba mga chi ngong na te kren ni kung sai kidat yaw bo proses ngan numla mga chi lano ya kade ni kidaw ki chemu di ba kumum la ding don na ni kapur in kenmo hi mir ba gicing ya penbam tiki kentien kini kena no sedang how about proses about deal kamu le kumta punya ibu dia kini kusai kini te kini kena no sedang
Re Maria Rai ke Dorbar ni ngilong dekat Dorbar macam dan unit dan ni ngilong bayi dekat Dorbar bayi hari mak Dorbar kentation rang ba sama gitu pun lah download kan ke yam lah bayi kelerai ta ke boleh yam gitu ke boleh yam hadin kam na nong lom ni ke bayam ke pun ma ke ba adi no ya ke cile election ni yang ngala pula bang ngala pula kamu ma ngala pula ke dia pendiam ke ba cile dia mengatakan dia hadu mentah men kini saya diwan di dorong ba nang ni nak blok 6 wan ki ba ki ong pe kemla election ong yang masuk dia ni tebak ketuk ni hajar di nyo tu mau ya mau buat show kemudian mengalah ala kecong cuban lak keren menung ba ngambil election dengan ngambil election dan ais ni kentin kerku kerja ya buat petau kamdai ya tanah kedau buat petau pun rungi ngah ke pun ke boy pa dengan tur dengan pay itu amit pol kau dengan dekat apa modal ni kau dengan lirung tu penrung yang asal kita bercakap dengan kami syok. Mendaya tanah tak kedau, mendaya tanah kedau we dai banyi we itu kawan. Kami cungi, we long sekretari ke sengkai. Kami cungai long presiden. Ya trelang ini kam. Bet hadu. Ya kedur kecong kong manda. Ini saya yang dai yang bang kelembudur saya ngumun penhe kedur. Dengan tip adum tai la penhe ni la penhe kedur. Ai mga kawe kedur ke ba ibat ke kot long mapule atar kata. Yang kedete first class yang penhe ni kedur ban yawa ai. Dengan sawan aku saya yang ngun pe kata kedur. Inde nam ta cuma ngun pe kata kedur. Kedur kalau nang kau sisa ba pila wa kata kedur. Pengiran kecil ide ke wacan. Te kita harus ikut kongwil. Dan kecil su jan. Benda ya tanam kata Andre. Ayah ha, wah tebuar ya ki quality kamu noilam. Andre umdon weru bro hakni ke persai belum perfect. Belum biang luna no sedang umdon hakni ke persai empat don. Dan yang benar kecing tuna ni, tay. Tempat tiboro, rengkat ber kecing tuna, malah kamu tamat hani tay. He is a naturally perfect gentleman. Dia pangong kumta kapamut ba long fit. So na kumta kani kakam kawaibat kumulisi. But mentah hakane kecing le ya ke emily ro kecing le ane ke dik dawa ke kam trustum wonu instinct maka last moment ula ban wando we bro ban bin melur ki bor ke sor baro ban hata pesi sum tu no ba sheno gumni kani delariya nomor kita kada rengkat bet mafisia pilo ding kersan di rorong ba ki bang ape sisa hai tonganum de che kertiang ye ketika ramak slong gini kita de ki rorong ba ki beidon lah ni plus berkiwe ki baya senran lang efisia yang scam ba pide ki bro ki ba lakum no pio ya ga burom mo ki sini ala ka shom slong ka she contained a pay, and this came, but you put back and but I go up in why the Koreans came, blade track and run. Don't let them cut the pay, they boy, like any kind of percent of pay. Like in your area, a sub, like in canvas, in your wear, you pay back in one. Siya chili which